Hello everyone. Banje kubasuhuza abakunzi ba Hills Beauty aho mberereye hose yaba ari mu gihugu mu Rwanda no hanze yacyo dukomeza kubashimira uburyo mukurikirana ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye hano kuri Hills Beauty. Nkuko bisanzwe rero icyo nabasaba rukora subscribe, comment, like and share kugira ngo komeze ubonere ibiganiro byiza ndetse na update, breaking news, amakuru atandukanye ahanga kuri Hills Beauty. Rero koze subscribe rero nkomeze nkushimire, Imana iguhe umugisha, nizere ko umeze neza ndetse nawe utameze neza mu buzima bugiye butandukanye, Imana ikorohereza. Uyu munsi rero nta kindi kinzanye no kubahereza izi nkuru zitandukanye zagiye ziboneka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uyu munsi rero nubwo twabonye amashusho atambuka, ngira ngo mu gutangira video yacu mwagiye mubibona amashusho y'umubouncer akubita umukobwa, umwari w'umutegarugori, ubona yuko ari ibintu bitari ibintu by'umuntu ufite ubumuntu buzima cyangwa se by'umuntu udatekereza. Byagenze gute rero? Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umukozi ushinzwe umutekano, abamwe twita ababouncer, ukorera muri kamwe mu tubari two mu mujyi wa Kigali, akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake umukobwa waragiye kuhanywera. Uyu mubouncer rero yataye muri yombi tariki 23 Kamena 2022 nyuma y'iminsi 4 icyaha akurikiranyweho gikozwe. Tariki ya 19 rero 2022 nibwo umusore yakubitiye umukobwa mu kabari gaherereye mu mudugudu w'inyarurembo, akagari ka Kiyovu, umurenge wa Nyarugenge, mu karere ka Nyarugenge. Mu mashusho rero yashyizwe hanze ku rukuta rwa Twitter n'uwitwa Eric Madiba, agaragaza ushinzwe umutekano akubita umukobwa ndetse akanamukurubana hasi amutera imigeri. Angira ngo abari kureba ino video yacu bari kubibona neza, aho uno mubouncer yari ari guhohotera uyu mwari w'umutegarugori kuko yari yaraye anywa inzoga ijoro ryose, byagera mu gitondo akabura ayo kwishyura. Yasobanuye ko impamvu rero yabyo ari uko uyu mukobwa yagiye mu kabari ariko akaza kubura amafaranga yo kwishyura. Uyu Eric rero washyize aya mashusho hanze, ndagira ngo mbashe kubabwira amagambo yanditse kuri Twitter atabariza uyu mukobwa. Yamutabarije rero asaba ko inzego z'umutekano zakurikirana ndetse zahise zimwemera ko zigiye gukurikirana icyo kibazo bwangu. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. B Murangira Thery yavuze ko ukekwa yatawe muri yombi. Yakomeje ati RIB iributsa abaturarwanda ko itazihanganira umuntu uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake yitwaje icyo akora. Inibutsa abantu ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake gihanwa n'ingingo 121 y'itegeko nomero 61 akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ugihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'500 ariko atarenze miliyoni 1. Watawe muri yombi kuri ubu afungiye kuri station ya RIB ya Nyarugenge ahazwi nka La Galette, mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishingiye ku bushinjacyaha. Dukomeza n'andi makuru yagiye avugwa atandukanye. Murabizi ko twese twakiriye inama ya cogamo iri kubera hano i Kigali mu Rwanda. Ibintu byabashije kubona nk'agashya gatangaje, iyo abantu bagiye babivugaho ku mbuga nkoranyambaga ahantu henshi hatandukanye. Umwami wa Eswatini, Muswati wa gatatu, yarageze mu Rwanda aho yaje kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu baza guverinoma iteganyijwe kuri wa gatanu tariki 24 Kamena 2022 igiye kuba nyuma y'izindi z'amahuriro atandukanye agize Commonwealth zimaze iminsi ziba.
Ngira ngo muri kumubona mu mafoto umwami Muswati ubwo yamanukaga mu ndege yiwe, ariko imbere yiwe hari abana batoya babiri, hari n'abagore. Ngira ngo urabona ko yamanutse akagenda mu modoka nziza cyane. Rero iyi nama igiye kuba nyuma y'ayandi mahuriro yabanjirije, irimo inama y'ihuriro rya mbere ari naryo ry'urubyiruko rugize umuryango, ari nayo yabimburiye andi mahuriro yabayeho. Yakurikiwe n'ihuriro ry'abagore ryanitabiriwe na nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame ndetse n'umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland n'abandi batandukanye bahagarariye indi miryango mpuzamahanga n'ibihugu byabo. Mu zindi nama z'amahuriro zabaye harimo iry'ubucuruzi ry'abagize Commonwealth ryatangijwe ku wa kabiri tariki 21 Kamena 2022 muri Kigali Conference and Exhibition Village, ndetse n'ihuriro rigamije kwiga n'iterambere ry'abaturage byabereye muri M Hotel. Biteganyijwe ko ayo mahuriro yose yabaye agomba gufata imyanzuro itandukanye bikazagezwa ku nama y'abakuru b'ibihugu itangira kuri wa 25 Kamena 2022. Scott rero wa gatatu numwe mu bitabiriye iyi nama, aho yatunguye benshi ubwo yageraga ku kibuga cy'indege mu Rwanda mu myambarire ya gakondo. Uyu mwami kandi yaje aherekejwe n'umwe mu bagore ndetse n'irindi tsinda ry'abantu batatu yazanye. Ubu ku kibuga cy'indege bahise bakirwa ndetse bagezwa naho bagomba gucumbikirwa. Mu yandi makuru rero agenda akurikira ku mbuga nkoranyambaga, murabizi ko muri no minsi ya Chogam, muri iyi nama ya Chogam hari amakuru menshi atandukanye, noneho no muri showbiz arimo ubwo hari ahantu hagiye hashyirwa aho gushyira ibirori abantu bitabiriye inama ya Chogam bagomba gutaramira, ndetse n'abahanzi bagafata kuri kamanyinya, ibintu bakagenda neza bakishima, bakona ko u Rwanda ari umutekano rugenda kandi hari byishimo. Umuraperi Bulldog na mugenzi we Soshomura usanzwe ari umwe mu baririmbyi beza hano mu Rwanda bashimishije benshi mu gitaramo bakoreye ku Gisimenti, aho uruganda rwa Skol ruri gukorera muri ibi bihe bya Chogam. Ni mu gitaramo cyabaye kuri wa kane tariki 23 Kamena 2022. Soshomura yabanje ku rubyiniro aririmba indirimbo ze zose, Dus Mama, Amahitamo, Amata yahuriyemo na Philpita, Superstar, Bambe yakoranye na Papa cyangwa n'izindi. Avuyeho umuziki wakomeje kuvangwa na DJ Ilest uri mu banyempano bakizamuka hano mu muziki nyarwanda. Bulldog ari mu baraperi rero bakunzwe cyane bamaze igihe mu ruganda rwa muzika, niyo wakurikiyeho. Yaririmbye ibihangano bye bitandukanye, yaririmbye indirimbo zirimo Byukuri, Mood yahuriyemo na Betray, Utegereze, Mushonje Muhishiwe, Pekoni, Igitabo, Zela TV, Cinema n'izindi nyinshi. Aba bahanzi rero bombi bashimije cyane bombi bashimije cyane ku rwego ruhambaye, ku buryo nta n'umwe bigeze ava ku rubyiniro abari muri iki gitaramo bashaka ko agenda, ariko ko bw'igihe byaje kurangira gutyo. Biteganyijwe rero ko kuri wa gatanu ku Gisimenti saa 12 haza gutaramira Ishkevin, Kenike Shot, Rimba n'abandi bakunzwe cyane ya Trap, aho bari mu gikundi cya Trapish Gang kiyobowe na Ishkevin. Dukomeza n'amakuru ya muri showbiz nk'ibisanzwe. Kuri Hills Beauty tuba tugomba kubagezaho n'amakuru ya showbiz. Nubwo atari byiza cyane, ibintu tugiye kubabwira ni kigaragaza yuko muri music nyarwanda hakirimo ibyitwa amashyamba. Amashyamba rero ngira ngo kubatayasobanukiwe ubundi mu by'ukuri ni ishyari. Ni ishyari ryakomeje kuranga umuziki nyarwanda. New generation hari ikintu ikizamuka yakomeje gushinja abahanzi batandukanye bari bakuze yuko batabaha umwanya ngo bigaragaze, cyangwa se batabahereza uburyo bafatanya nabo. Ariko ikigaragara cyo nabo burya ngo nta mukuru w'umusaza ngo bose bari abasaza. Ikigaragara cyo nabo batangiye ibintu bitari byiza cyane tutashima, ubwo umuraperi Betray ari gushinjwa kuba yasiba indirimbo ya Zila, akaba yaramuhesheje copyright bigatuma YouTube imukuriramo iyo ndirimbo. Kuba icyo yashingiyeho rero asiba iyi ndirimbo kuri YouTube,
nicyo tugiye kubabwira dukomeza mukurikirana iyi nkuru ukuntu byose byagenze. Nyuma y'igihe kinini umuraperi Zira atumvikana mu muziki nyarwanda, mu minsi ishize yaraherutse kubona societe imufasha mu muziki wiwe bita The Sevens, ngira ngo murabazi ba Sevani, baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero mu mushinga bamufashijemo nibwo uwo mushinga ukigera hanze wahise uzana ibibazo. Kuva ku itariki ya 22 Kamena 2022 ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Instagram ariho nabonye intambara y'ibitutsi, intambara yo kwerekana ko abantu ari indyarya, ikomeje gufata indi ntera. Rero ubwo Zira ari gushinja Betray kuba yarasibishije indirimbo ye Twubahwe, yitwaje yuko yayiririmbyemo. Ngira ngo tubanza dusobanukire ikintu neza. Indirimbo ya Zira Twubahwe yarafatanyijemo n'umuhanzi Betray, harimo Bushari, harimo Ishkevin, harimo na Kenny Kesho. Mu baraperi rero Zira yari yiyambaje, murabizi yuko abo baraperi maze kubabwira nibo baraperi ubona yuko muri no minsi bari gukora neza muri music nyarwanda, bari kugaragara ndetse banakunzwe n'abantu benshi. Ubwo abenshi no munsi banafite n'igitaramo cyacogamo ku Gisimenti, muze kunyarukirayo. Rero icyaje kubitera nta kindi nuko hari undi muhanzi bita Mapi bakorana muri label yabo nshyashya yitwa The Sevens, yongeyemo muri ndirimbo. Byagenze gute rero kugira ngo yongeremo? Icyakora Zira avuga ko mu ikorwa ry'indirimbo yagerageje kubanira neza no kubaha bagenzi be, ariko bo ntibabigenze gutyo. Amakuru akomeye cyane ndetse na Zira ntabwo ageze ayahakana. Betray, Bushari ndetse na Ishkevin bemeye kuririmba muri iyi ndirimbo kugira ngo bafashe n'umuhanzi Zira, yarabanje arabishyura. Ikintu rero tugomba kumenya tukemeranya fresh byatari nuko nimba umuntu afite indirimbo ye akakwishyura ngo iririmbemo ukabyemera, icyo kintu kivuze ko automatically indirimbo ye agomba kuyikoresha icyo ashaka, kugira ngo abantu dukurikiranye babashe kubyumva neza. Yashyiramo murumuna we, yashyiramo mama we, yashyiramo nde, nukuvuga ngo nimba yakwishyuye ukemera kuyiririmbamo, arakora indirimbo nkuko ayishaka. Wowe ntabwo ufite uburenganzira bwo kubikora uko ubishaka. Yego nari nishyuye buri wese, ndetse nubwo ibibazo byatangiraga bavugaga ko biteguye kunsubiza amafaranga yanjye bakavamo, cyangwa tugakomezanya umushinga nkakora ibintu uko babishaka. Ibi byagarutsweho mu ifata ry'amashusho. Iki kibazo cyatangiye bajya gufata video y'iyi ndirimbo, ubwo uwo muhanzi Betray ndetse na Ishkevin babaye bakibona uwitwa Mapi, bati uyu mupeti ngiye iki gipeti ntago cyaza mu ndirimbo duhuriyemo. Ibi rero byagarutsweho mu ifata ry'amashusho y'indirimbo nyuma yaho abaraperi bavumbuye ko Zira yashyizeho Mapi muri iyi ndirimbo. Ntago byabashimishije nubwo we avuga ko bari babizi, abaha amajwi yayo bari bamwumvishemo. Zira yagize ati, mu ifata ry'amashusho y'indirimbo Betray na Ishkevin bambwiye ko nkwiye gukuramo Mapi, bitaba ibyo bakansubiza amafaranga bakava mu mushinga. Icyakora kuko nari mbakeneye, umuhungu namubwiye ko twazafata amashusho ye nyuma yo guhagarika gufata amashusho ya Mapi, Ishkevin na Betray bemeye gukomeza ikorwa ry'iyi ndirimbo. Nyuma y'iminsi 3 hafatwa amashusho y'abandi bahanzi, aya Mapi yo yafashwe ku munsi wa 4. Zira avuga ko ku mpamvu yanze gukuramo Mapi nuko yabisabwaga. Yagize ati, icyambere ni umuraperi ushoboye kandi tubana muri label. Ikindi bari bakeneye kumva niko iyi yari indirimbo yanjye itari yabo, ntawe nari ndimo ideni, bose barishyuwe amafaranga yabo, rero ntabwo bari bakwiye gushaka kumfatira ibyemezo ku ndirimbo. Nyuma indirimbo rero yari sohotse, aba baraperi bakabonamo Mapi, ntabwo byabashimishije, bahita bafata icyemezo cyo gusibisha iyi ndirimbo bakoranye kuri YouTube. Zira avuga ko yababajwe cyane n'igikorwa bakoze, cyane ko iyo ndirimbo iramutse igiye burundu cyaba ari igihombo cya miliyoni 5 yari yashoye muri uyu mushinga wayo, yaba mu majwi ndetse no mu mashusho. Kugeza ubu rero Zira avuga ko we n'ikipe ye bandikiye YouTube bakayimenyesha akarengane
kabo aba yarabahaye iminsi igera ku 10 kugira ngo yige kuri iki kibazo cy'indirimbo ikaba yasubizwa ku rubuga rwa YouTube. Icyakora nubwo basibye amashusho y'indirimbo kuri YouTube Zira ahamya yuko mu gihe amashusho yayo atagaruka aba bayumva ku zindi mbuga nkoranyambaga zicuruza imiziki. Mwakoze cyane rero gukurikirana 1K Hills Beauty, ni wa musore wanyu Chris the Lion. Nkuko bisanzwe unkeneye wasanga kuri Instagram account yanjye ukamfollowinga, ndetse nanjye ukanyandikira tugakomeza kungurana ibitekerezo, ariko dusoza tuvuga ati iki kintu cy'ishyamba kigomba gucika muri music nyarwanda. Ngira ngo nabo ba Betray bose na ba Thery kugira ngo bazamuke nuko babashije bagafatanya na bagenzi babo bari muri new generation bagatezanya imbere music Rwanda ikatera imbere ikagira hejuru. Rero nimba bashaka no gukumira abandi bakiri hasi, ni ikintu kitagaragara neza, ni ikintu cyabimisha abafana babo. Thank you so much, we love you, bye bye, ciao ciao, Imana barinde. Rero musore wanyu The Lion.